Iro gwakwa mulethiria wa Miru TV uri na Ntumaini Nthongi iri tariki 29 mweri-ini wa mwaka niyo 2025 kankwacho ni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Tiri Mbabu na athomi ba siasa ni bumirite na kuria Miru bakamakoni tumakireke kuringwa ni Kawira Mwangaza na kinya barabangi bakuthiulunka kaunti ya Miru kulukia athomi ba siasa bagwite misemanire Kawira Mwangaza hakuthithania hukire kiama kiao na njira ya kuthumbia atongoria ba Miru. Na bwathomi kuma kaunti ya Miru ni boritie Miru gutejanire ngono cia Kamankura Kawira Mwangaza ethirite akiaria ja kaunti ya Miru na kuga kinyaga achokirwa giti kiawe kia ugavana na kuga kirethirite akithithia gwa kagita gaka ni gukiria kiama kiawe ni kenda akethira kirungi katongeria mwanya kiri kithurano kia 2027. Kawira Mwangaza netikiritie that nengirwe na body language yewe ni kuonania kiria kwithuranira i 2027 na gitumi kiria main mtu ategete from a political angle ikwithirwa kuma kwingwa ofisine na tukorirwa athuri are independent governor. Since that time netete na form kiama na noe party leader tha izi na mtu agachiuria ikeza kwithirwa Kawira Mwangaza na gwitikia agachokerwa giti kiawe kia governor niki etite mbere aka party leader wa kiama na tuize sheriene utiumba ku defect ka ku resign kumana na ticket iria wathuri nio mwanka kithurano kiu kingi kizite so ikeza kwithirwa na gwitikia agachokerwa giti kiu ri niki etikiritie kwa party leader wa kiama kiu kiawe ambiritie. Nkurukia athomi baba ni baugite Kawira Mwangaza gakugeria kwenderia thirikari ugwa na kinya gitumethirite akiringa gwa kagita nandi na kuthumbia atongeria gutithira gugiciara matunda 45 days ikathira. This is not the first time Kawira kuweza na ultimatum. Actually he did it last time akiwa Karonji kama na eta wa Munyoro. It's not the first time. This is purely politics. Na politics ye that strategically kuensure supporters bawe ibo muthikira na ibo bakuba na hope that Kawira bochoka, whereas it's quite impossible as at now. Kana kelele ire kuthithwa inene ichia go popularize kiama kiawe. Is it anything to do with the gambarira rekotini na kinyabo ngwabe gitine iba raia bakauga president kana deputy president to kathithi impeachment imbie garuka na ndi bambiria kuga bakwa president ultimatum kana bakwa deputy president ultimatum ya ntuko inganona igamba ikotini riri igamba rite senate igamba rite executive ikotini president wa koti Kenya chief justice Martha Koome na gukeza kwithirwa kwina any discomfort kana kurega kunganirwa na process iria kuendelea ibati kuthirwa ikia directed ki koti niontu now it's a legal process, it's no longer a political process. Bakirikiria ni bakuria Kawira Mwangaza gutiga kuorotera mutumanto ithinka kiara wa mwana president William Ruto niontu ni katiba ya nthiguru iji yathingatirwe na eberwa gitine blame president na mutumanto ithinkia ibabati kumenya mutumanto ithinkia na president Ruto tibo bari counter assembly baki impeachment ikikarikika ni MCAs bari no ti president na governor mutumanto ithinkia bari senate agi impeach on senate I senators bari no na MCAs akwa impeached igambarire ari ongwa athitherie ongwa ukethro Reverend mutumanto ithinkia na president ibo ba mutunyire gite kiu uga na atunyiro ibo na akweja na ultimatum kirigamba riu na bati kuba include be respondent ataba include batuika respondent kirigamba riu ibo bare judge mwamuye uri ogitere gamba riu na ari court of appeal na ge court of appeal
Governor Mutuma na President Ruto tibo the 3 judge benches barabara the Court of Appeal but the parties inya barabara ndene ya Court of Appeal are so ultimately mwiraba kueja na bareja na to the wrong people to the wrong parties but are involved in the process ya gwitwa koege tena kodo awe serious ne ultimately mwa kueja na eja na ultimately kire the 3 judge bench na ki the head of judiciary lakini drama inge cha kwa erianto without facts itiomba kubatedi nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibaya sana Jeff Gituma. Na mbunge wa Isimbunge Kiatigani West John Mutunga akiariari kenjaina ikirete akari wirania ati barabara ya Kirindene witamia thene mwankami kindori kambiro wekirwa lami ntukuiti kuraya kulukina wita kinyaira ya sentan wita kagaene mwankami omponi kinyayo ikambiria kuthondekwa ntuku ya itikuraya kirekeria nuretie hakari kwa tambaru thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja no tubanganiretie ripoti. Mbunge wa Isimbunge Kiatigani John Kanyunthe Mutunga akaria Kirindene tereche kanjai makwali barabara yokra kabros lokoneu ende ithiri tukuibo ya thirikari no tubabara bara ithiri already tubaringaringa ndoi ya ibukona na mbere tire kuma rore wita mamawa kudurukira banki gucoka na nyuma gutoka na mbere tie ranyenge karumendo toka na mbere tie kuringanira to barabara tutonge to ailia kubora to kwaile kabarabara kama kadara wakati make ya mitamana ile kwaile kabarabara kana kakuma barabara ne kwena mamanga wechunge ke ya mitamana thatu tucoka to ailia kabarabara kakuma barabara ne kuyaturi Kinyako itu kena ikro ambi, itu kena ikro kabur, ikro lagi. Kinyako tu kan dia kami tamana datu, barabara kamoja, barabara cia tu ire drone maramu tu adi dia gede cia na tu dia. Ara loria na kanamboli tu te ikro maramu na tu dia tu ara boya. Dike datu aku kera untuk itu hati ya, bukuega. Oke aku aja kinya kita ire kuma kira ini kita uru, nakinya kuma kira ini lengkau dilungkira jurai. Gue akai liwa kero, nakinya ire dia ini cote tu kau tu kinya kita buat. Katu kene lagu itu mangga barang itu ciete retone, bece ini aja gue itu barang boya. Gue kuburon ni gue dah gue tahu patience, karena gue meria. Agita na mbere kwari Mutunga na thirite agitareire manto egwe kriba barabara cia kelemi barabara iri turi chenkoyo gaitakara ya barabara ira witamia thene mwanga thai igwete kia evaluation ya contractors barabara ke ya leviri anene bonde bareome bari Japan kwe bangi bai Korea baya ya kimagiri kwa kadira ngeda ngemenya nile to kona contractor barabara kuma Kirindene mwanga mikiduri barabara kuma sentan na kunene wita kimachia kagaene kibulene mulika mwanga miomponi kinyayo nile wa contractor tuengere contractor rato roto tukameka kenda ito mwengire nende turo mwenge ito ite kononge kinyayo kwetire evaluation kwetike kadira mkimyo ke na ndira tokaya wa contractor na to contractor ke ambire kumara enda mete kana ta loi nende barabara ya agware na enge ya agware na thoko eto ya agware na kenje ka agware ithine eto ke naire ko na ko ithine ke to ne watu maendeleo to kwenda wewe hata wewe hata ama ndo munene yo wewe hata na nkoroki atarire manto yegyo akibothoko ekenjere gwetenere thirite yukumiti siasa wakaitakara ya bakona thoko yetu yeiteje ikingio yambira wakwa rutere bau akenje ikire yakwa affordable housing thoko bau ni urongo thoko yetu yakwa kundekanetwo atu bakumandende batito byo bingeri tuyama doi yako flow embere yako tere yako flow ile yako tere na flow ya mbere na ile na idatu tuyama ground first na second floor deni no ba to kwetania to kumanta thoko ko bareke miromo ite sasa bareke kutoka marito yantu to mei kwara siasa nyinga mno cha thoko ekenje ro ni rongo iteo bi ibo meona reu na ke kenye ne chumiri yongo
iru ari ndu antita thokonera kamwire tu mino antita thokonera ondu tomba gita tukangana timegara ondu taberete tweta number 1 number 2 ndo antita thokonera ta kinya flow ya yele mwanga yako flow ithire choka yako flow nge bete ngara iria antu ndire uru kwa mutunga ira ira thoko ya mirau kana kararo kana turenda kwaria thoko nera ina ngorobe yele kenda antu wetu abenya tugure kethera ngorobe yele na ina ngorobe yele au ene no tukaria turi kana ta doi nende bo ya no tukwara bakwatia antu wetu itangwe ingweti kibandika wa itangwe thoko nera tubara batoke jetu tura ukimantaka kuma kenja kuma ndero ba watu tura kulugira ntakene mwanga ne ndito tukona kaburo thoko eto ya boya therari loi bwake bukankoro ni buri atiri ibukwenda munene eto ya ibana bakwenda ya kujunga keje devo tumangweke mwira atiri thirikari iri ya wari kirauri kire wagire ku yeke ongo kana ndia kidauri te mutothai tote biona tote korea kokwenda utaika wewe kana urenda kuria bita Kiripotera Meru TV kumatiani Betanda Msmuturia wa Thirinja. Na tete na mbere na nteto cietu mutongeri wa kiama KNC ya kaunti ya Meru na Rumaiti Ntongai na Rombete ya Meru kusiandikithia kiri mubango yogima wa mwili SHA nonto anto ni bagutetheka ukilukira mubango yo mandikio tu anteto murithi waba no tubanganiretie riboti na inya sana na program yo ya kurira antu hospitali ewetwa SHA. SHA ne program ira ya yere antu a NHIF na SHA ne kuritangwe boya sana na untundu mwe wa kuye bara ntethereti antu hospitali mianya ndabatirima hospitali bakaregister SHA na thimo na bakarirwa mbeca cia hospitali nyingi muno. Tafadhali antu bakarwa na SHA antu bakameneria SHA is working na SHA ni kutetheria antu haraka sana nyankuruki yora NHIF yeta nerera antu inya outpatient ku kaindile antu beto ba Meru tukarwa na maendeleo yato kuona ni ya kuritangwe no ntutubwa mea trend SHA antu beto kankuburomba woni ndio mo wakuye register na SHA register atubesha tunini muno no register na thimo na weta hospitali utaundumiwa kwa hospitali yoyote ile. Na tete na mbere na nteto cietu engineer Lee Mutai no ritinduki mbithe kwithera bae kamuthitho na akathite Rais William Ruto nontu bakureta njira mwanya cia wika muthitho kuma hari utonyo obisine rauite kwika muthitho kokiri muturire ya Kenya na kinya uchumi. Engineer Lee Mutai na ora ethairare na gikundi kia ngwataniro ya bundi ya Meru na Kinyome kaunti ya Meru na gwetete bate andu gwitwanyithana na ikundi kirengo ciao ntuku ni kenda bakaguneka na utethio kaingi bumanagia na thirikari muno akigweta ikundi bia mbeu mbithi iji na kuma kuitaniria ngugi na professionals bangi ba architectural ba physical planning ba quantity surveying beja na idea ba mburia engineer Kimathi niki oteko tuunda kia mene getu kia haki tuambiriria sako yetu kenda kinya twithira twina organization na body iria iturungamirite interest yetu na ego tu chuira ngugi iria ikuringana na disciplines ici cietu na kinya kutetera masilai jetu with the government na with the institutions. Ni au nio idea na concept Morehouse Land and Housing Cooperative Society Limited ya mbiririe. Vision ya Morehouse Sacco iku encourage na go promote members baumbo save na go save kuu ikenda baumba nende kwija kurita ngugi ciao cia development kwanjiriria na kugura plots kana wethira wina plots wina cio kana urithite ukaumba nende kui develop kagite neo kau Mutai ni nyerete mbeo mbithi gwitonyithana na mubango jwa gwika muthithu ni kenda bakaguneka muturire na jwa ukabere
kwenda our young people kuba encourage bathithie savings na bathithie savings iria ikaumba kubateithia baumba ku accomplish their plans. Kinya itukuigwa our president His Excellency William Samoei Ruto na ku encourage muno our young people baitonye biamene jabibi na bathithie savings. No, to even if you look as a country, loans ichi tuenda chio from China, actually loans tia China government irombete na you savings tia Chinese vau. Even here kinyacha turi in Kenya ikyo to encourage our young professionals to get into an organization like Morehouse, but the savings tia na baombe kwithura bei na organization jeje au nio tukaomba kuonera uteithio na nio tukaomba ku accomplish our dreams. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Na riboti ya Mutugi wa Kiambi ni yentukira katanta kirinte to sietu muthenya yurwari ithira wina kaita kakea Mbita wa Tiri Mbabu.